namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm getting I'm Psycho, of course. No, I'm getting link, of course, na Mapele, link, of course, na Dlaya Nyoka, nothing makata December Bvonyoo. Yeah, so kasi of course, on the 15th of April. And fika ni scroll ka account ya Psycho, don't fika ni scroll mfana kumugo kufika kuendwa a live video here. So ta khivula yona maswitoko se ndisa ku yenda ka channel vele. So fika itwa Psycho fika aku. Sweswa ni ri breaking nyana na vona moya ku u bela kwi. So na swona ku wa va lo nga tlula swear. Swear na nga teka ntlangu Easter. Na n'wina vanhu lava mina ngwini ka n'wina ma swi tiva ku mi to ka mi nga vuli, but you know ku game yi khome Sayicology Easter a yi ri ka mina no boy hikwalaho ka fan base vanhu as we've heard. So ku hi mi Psycho again wa continue kombisa ku hi nga teka Easter sure based on that project leya yena liya. So mara sweswo kahle ko va a general point of view loko hi fike hi lala ntiyiso mi vona mhaka leyiwa because loko se hi fike hi ta straight hi langutisa ka ta iTunes Psycho a hi n'wi vonanga a nghena laha ku lala ntiyiso yo vona ku nghena Hlavu ku tlhela ku nghena na DJ Gift mi vona mhaka leyiwa na loko of course u n'wi teka na hi le ka YouTube u can see ku ri the streams were low, so ku hava guys ku hi nga justify ku munhu i be vanhu vo karhi mara loko se hi cheka na ti-streams kha swi ri low, ku hava sweswo guys, ku hava sweswo. So hi twisisa ka mina of course swi possible ku ri artist yi ta out of nowhere yi fika yi bukutela ma-track even then yi tlhela ku va ku twaletela ngopfu yona. However Psycho ku lwela ntiyiso loko hi fike hi lwela ntiyiso va n'wi bini hi tindlela hinkwayo. Yena project ya yena a yi ri kahle a hi lwela ntiyiso a yi ri kahle swinene. However a nge vuli like a nge justify Psycho ku hi ya a nga baka Good Friday wa vona mhaka leyi. Yes mhaka ya fan base yi nga va yi nghenelela mara ku lwela ntiyiso hayi Psycho no, hayi mina I disagree in that regard. Okay, so mafetu ile gemini mi nga rivali December Bvonyoo ku na December Bvonyoo ka December Bvonyoo a hi album ya Sayicology, a hi album ya Dlaya Nyoka. Yeah, this name December Bvonyoo. Hey, I am Psycho. I like this name. Okay. A hi album ya vanhu lava hi ta kumeka kha hi tirha na vona. December Bvonyoo yi to kumeka yi ka Sayicology independent cause hi yona ku ta kumeka ku ri ya group ya Sayicology independent. It's more like Team Shiriman guys. Ngonga khala mi ri kona sa mi kuma ku va ku na Team Shiriman, yi vitaniwa ku i Team Shiriman. It's basically more like loko Limpopo Poison vo fika va humesa project va ku Limpopo Poison va katsanile la xikarhi la, so mi kuma ku that project a yi belong to an individual mara as a group. Ma ku na mhaka leyiwa hi leswi va vulaka swona Psycho ku ta nga ri project ya yena leyi nga ta yi kha yi ta of course hi December, yi vitaniwa ku December Bvonyoo. So i tlhela kombisa na timhaka to Mapele the boss of course na yena i ta kha ri koka project leyi nga nga faka kombisa ku at least Mapele until 2 tracks ti nga ta kha ti nghena ka that project. And then twa kha kombisa na mhaka yo ku ta kha ku na ti-new blood la swi kahle swinene, new blood yi kahle swinene. Va kha kombisa na swona sweswo ku new blood yi ta va yi kha yi nghenelela lani and stuff like that. However ku na mhaka leyi nga ni tsakisa ngopfu laha a nga fika yi vula Psycho a ku December Bvonyoo ya vulavula hi vanhu va ku hlaya swinene. Yi na beef yin'wana ya dangerous swinene, and beef ya kona swi nga endleka loko ni heta ku yi humesa swi nga endleka van'wani va nsele cause va bihe timbilu va nga ni dlaya cause ka December Bvonyoo ku ya huma ti-confidential tin'wana to chavisa ngopfu laha ku ta kha ku puwa munhu ku ya xikarhi. Ku na track ya one leyi nga ta kumeka ka yi tsutsuma 15 minutes. Hayi December leyi ku ta dlaya hi beef musi mara loko hi kha hi n'wingisa ha swi tiva ku i ya beefa mani Psycho ku lwa ntiyiso. Like ku hi le ndzeni ka hina a nga a hleketelela ku a nga a kha a beefa ma ku swa ha ri kule ngopfu a hi pfini hi swi tshikini loko se hi kha swi tshinela hi ta hi kha hi rhwala hi swona tanihileswi mi swi twaku ku ta kha ku humelela ti-confidential informations of course ta vanhu vo karhi laha nga ta va kha va mention kokwani ma swi tiva ku beef ya kona yi ta va yi ri
a nge va vuli straight mara ni heta hi kha hi swi tiva ku i bava mani so heyi ku ta tika ka December Bvonyoo. Ka track ya 15 minutes ni ta va nga ni phefula timhaka tin'wana to tala ngopfu swinene ta nga ni phefula leswiya swo tlula phefula leya ka Munghana Lonene. So in overall yi tlhela kombisa ku ta ku na e single leyi yena nga ta kha a yi humesa around June or July, just a good single nje swi kahle swinene. Then Dlaya Nyoka as we already know i ta kha a ta around September hi project ya matimba, so Sayiko yi kombisile ku ta ku nga na beef laha, so beef ya yi kuma kwini ka December yini Bvonyoo. December Bvonyoo hi yona leyi nga ta kumeka yi kha yi phaluxa timhaka laha mi nga ta twa timhaka leti tin'wana mi nga ti tivi, leti tin'wana mi nga aware ku that thing is happening. Hayi ku ta ku ri ku tikeni ka December Bvonyoo, hayi hi ta kha hi languterini. So in overall leswi a nga swi vula Sayiko hi ndle summary of course hi leswo. Me phati leyi ni lavaka yona ta fota yona. I mani phati ya kona? Mani a yi vulavuli hi mavito. Wa ni twa Lava va vekile swilo swa vona ke? lava va nga vekela vo lo vekela ku n'we mi ndlhula mi vona mo mi ndlhula hi sitarata. Ya. Sweswo swi lavi mina. Vana ka toloveriwa ne. Mu ku mhaka ku laha hi le ka doctor i ta vhota hina. Un'wana na un'wana i vhota phati leyi a lavaka yona. Yeah. How are you said that? Yeah. Don't go on there. Yeah.